zavatra resahana moa fa mbola za teo aby zany hoe mbola mamerigny ny fisaoragna ho antsika malagasy jiaby satria resaka voinkaba mahatratra ary magnantegna zahay ny tsinjovagna faran'izay haingana zany reto vahoaka amin'ny faritry Antsakabary tena mijaly dia zay ny teny fohy ambaranay dia mankasitraka mankatelo saotra. Mon père Safmati Fidèle. Ny hamaram-paragnako ny resaka eto dia fijerensika ny droit de l'homme. I matetiky dradradransika ny fagnajagna ny zon'olombelo. Kanefa tafarany toy zava-mitranga toy maro ny mpitandro filaminana mamoaka feo fa tsy mitovy ny mamono mpitandro filaminana sy ny mamono civil. Za tompoko amin'ny maha-pretra zaho dia antitranteriko ihany egny ny laharagna amintsika jiaby. Ka namanakory raha mbola pretra ny fiangonana katolika koa na dia olo fahita marary tsy ho sitragny eky tsy azo ataony magnano eutanazie satria fitandrovan'io egny ary na dia ny ologno efa nyamponja matonga ny UNICEF amin'ny mole mpamangifonja regny miahy mijery indra mahazo reo ato magnadihady sao dia ampijaleny pénitentiaire agny mbola fagnajagna zo maholombelogno azy. Ka eto zany dia mbola anaovako antsoavo mba jerintsika ihany ny zon'olombelogno tsiraikiraiky indrindra ireto tsy olo jiaby 5:3 io no navita heloko tamin'le polisier rolahy io. Tsy zaza madiniky tsy manantsigny tsy antitry jamba tsy manantsigny io no anaovagna toeran-tsy zaka ary ny amaragnako azy tanteraka antsoavo ho anareo zay mpiandraikitry reo mpitandro filaminana reo agnisan'ny mahatonga ny fikorontanagna indrindra amin'ny fiaignana ambanivohitro agny magnano fagnararaotra ampahefagna be loatra reo mpitandro filaminana reo koa fa latsika ambanivohitro agny magnararaotra habadoagna magnino zareo tsy magnano karaha io Antananarivo fa agny ambanivohitro lavitry andriagna agny magnano zay tiany hatao. Ka zay zany nanaovany antsoavo mba hisiany fandriam-pahalemagna hisiany fifagnajagna ary iaingan'ny taranika malagasy ny fiadanagna. Sotranao.